Tuni Eagle Channel in Israel gam Hong Kong do dan achomlam taa inasay diw ahi. Hisay chun viewers hozo si agitay chan anavete din ikitimon. I-channel uhi akanto je na din like, share, le subscribe anabol nailo hon inabol pi je divin amasan ikitimon ahi. Israel gam Hong kiboldoh dan. Israel in May 14th, 1948 in independence ahin moon. Independence declare akibol zowin akigamgit pi border country Muslim gam hosi kitho homuwa gal anabol hum paizingo ahi. Israel kigamgit pi hon Israel hi itile akisu mang theidem. Israel gam hi umsaalo te agot wangovin. Tuni chan in Israel hi adingzingin agam aneo wangin. Israel hi one of the most powerful country in the world ahung hitan ahi. Israel te history niyaw khat navelte. Jewish history hi one of the oldest history khat ahin. A history abona seizo ding hoy ahipon ahin Israel hungkipat dan anavew hiti. 1000 BCE laichun Israel lengam hi sol lengpa in anaput do in. Sol lengpa athizovin BC 1010 to 970 kikasung hi leng David nin Israel gamsung vai anhomin. Israel te capital din Jerusalem hi anaput do in ahi. Leng David athizovin atapa Solomon in Israel gamsung BC 970 to 931 sung leng vai anhomin ahi. Leng Solomon hin aleng vai po sunga Israel te first temple anasa adopi in ahi. Hisi temple to 587 BC in Babylonian hon ana susit pi uvin ahi. Leng Solomon athizovin Israel gamsung ke'ni ana kisuutan ahi. Northern Kingdom to Israel akiti in Samaria capital la ananay uvin. Southern Kingdom to Judah akiti vin ama hohin. Jerusalem capital la ananay o ahi. Ahin 722 BC jun Assyrian 10 Israel le Judah gamchu analo hum kitavin ahi. Hiti chun achomlama seidin Israel gamchu Babylonian, Assyrian, Egyptian, Persian te alo hum akilhato pe tavin adingdo zo mong tapovin ahi. BC 63 in Roman Empire, General Pompey in Jerusalem chu ahin lo hum tan ahi. Rome noya kumsot ta sungun Israel tenzong leng Solomon temple chu ahin sapakit nun ahi. Kumphabebzovin Rome government in Israel hon tax api divin ahin seitavin ahile. Israel ho ananum povin anakipin nun ahile. Rome ten anasuthipmun tampi so in anakayun. Solomon temple zong asusit pi kitavin ahi. Rome sipay hon jiw ho asu gentay naw asan valze ahi hitsi lai phat napat na chu jiw ho hi gam chom choma anzamuwa anakithe chi uwa ahi. Hitsi Solomon temple bang langkhat asu sit lo awmin hitsi bang chu tunia Israela western wall ahi lo le wailing wall kiti ho ahi pe in ahi. Hitsi history chomcha isay na zi uchu Israel te dial Jerusalem hi apoymo dan le leng David hun layapat capital la anamanu ahitai ti isay do numzi o ahi. Ottoman Empire AD 1516 to 1917. Modern Israel state Hong Kong do nathu akisay dile Ottoman Empire ra kon ahong kipat na ngayon ahi. Middle East hi Ottoman Empire in AD 1516 to 1917 kikasung vai anahomin ahi. 1914 in World War I kidopi khatna chu ahong umtan ahi le. British 10 Jews ho gal neipan pi unlang Ottoman Empire hi izopo po lew Jewish state kapi din hi vetin Jew ho kitip na ananayon. Hitsi kitip na chu Balfour Declaration of 1917 akitiin ahi. World War I kitsain Ottoman Empire ahong ketan. British te le France in aguin kitip na agreement anabol kitnun hitsu Sykes-Picot Agreement akitin ahi. Hitsi agreement dungzuya
British le France ho Ottoman Empire gam chu ahung ki hom hontan ahi. Jew ho le Arab hon hichi secret agreement ki bol chu ahin het do phat nun British te koma ahung ki phin pan tawin ahi le 1920 in Balfour Declaration dungzuin British ten Palestine gama Jewish state kipiding ahi atipi kitnun chuto kilhon chun Jew 16,000 Palestina anakitol lutnun win 1921 na 18,000 tabang agitol lut kitnun ahi. Azi chu hichilaya Palestine na hi Jew population hi 10% hambo hiwa ahi. July 1922 in League of Nations in Balfour Agreement gonin Jewish State Palestine na kisim to ding ahi ti ahin phong do tawin ahi. Palestine gam ke'ni hung kiso ding ahi phanin Arab ho akiphin protest abol pantawin alang khana jiu hon Palestine ke ani hung ki so le population legam land property neidana hung ki homding ahi ti ahet masa ziun 1922 to 1947 ki ka sung chu Palestine gama akitol lut non Palestine gam alin zo chan thei te na dingin population asutamon gam le se cho thei akicho un ahi hizi ahi mass migration achuti bolwa ahi 1939 in British Horn Palestine gam hi ke ni partition boldingin ahin phatsa tawin hichi ki phatsa na chu white paper of 1939 akiti in ahi hichi white paper ki nokto na chun Jewish state le Palestine state ki sim do ding Jew migration zongkum nga sung khatan hiding ti ahi ahin la Second World War laya Adolf Hitler in Jews ho tha chai di ahin god phatin British hon Jew ho chu Palestine na akitol lut sa kitawin ahi Jew ho ahung kitol lut kit phat nun Arab ho le Jew ho ki ka aboina ki het them lo na chu ahung ki pantan Arab hon Palestine na Jewish state kisim thei ponte atiu ahi ahin alang khatna Jew hon Palestine gam hi apu apateo khangapat ana chen naw gam tip mong Ziona agelu ahi chuti a boina ahung san che phat chun British hon Palestine gam chu World War II ahung ki chain responsibility to UN apidok tan ahi United Nation in apa pending teen UN partition plan resolution number 181 dungzu yin Palestine gam chu ahop hen pe tan ahi 45% to Arab state hiding 55% to Jewish state hiding chule Jerusalem hi Jew Muslim Christian hodia munpoi mo holy place ahi se a United Nation vet kol na noya umdingin akikoi tawin ahi hichi UN declaration hi gamsom thumle thumin hetpi na approve a bolun gamsom le thum athang pi a Arab gam hon hetpi na penom povin ahi Palestine gam UN in ahop pi ohi Jew hon apomovin Arab hon apompovin ahi Arab hon apom lo na ji uchu Arab ho gam lailung lai ta a Jew ho gam hungkipi chu apom lo na banuwa British ho hin azozowa abolu cheated or betray aboluwa akilao ahi Israel hodia kipani ho ahi in Arab hon bang darkest day ahi ati uvin ahi Israel independence and first Arab Israel war May 12 1948 ni chun David Ben Gurion first prime minister of Israel lamkai nan People Council ho aki houn Jewish state kiti sangin Israel state iti diu ahi ti kinopto na tolhonin May 14 Friday 1948 chun Jewish state akisim do tai hichu Israel kiti di ahi tin Jew mipi ho koma phon do na anei tan ahi aphon do zo won hichilaya superpower higel United States le Soviet Union in Israel independent country ahi recognize a ball pai hontan ahi hichu Arab ho asu lunghang di senun May 15 1948 June Arab gam Egypt Jordan Iraq Syria Saudi Arabia
North Yemen le Lebanon in Arab League aphut do un Arab Liberation Army zong aphut do payun Arab mi volunteer tamta ahung kipido un Israel chu gal ahin bol khum tawin ahi hichi chu first Arab Israel war akitin ahi alangkhana Israel te zong military training mipi ho apipanun European ho kithopi na zalin mancha tamta ahin nei tawin ahi hichi first Israel Arab war hi kumkhat di chet akido zovun 10 March 1949 in Galchu akichaitan ahi Israel ahung hat zotan Israel in 78% tabang Palestine gam ahin to phatan ahi map hi hoita in value chun 1947 na UN in gam ahop hin pi uchu ahi 1948 na Arab gam hon Israel gal ahin bol hum zo uwa map chu ahi hichi gal zowa hin Eastern Jerusalem zong Israel control na noya ahung umtan ahi Gaza Strip hi Egypt control na noya ahung umin West Bank hi Jordan control na noya ahung do tan ahi West Bank zong hi hoita in Beliau chun Jordan West a ahi zia West Bank kisa ahi hichi gala hin Arab mi ho tampi 7 lakhs la tabang Muslim gam Jordan Egypt Syria Lebanon kiti ho a azam lu nun chule Israel mi Arab gama ho Israela ahung kitol lu tawin ahi Israel mi Europe Asia Africa gama cheng ho zong Zion Jewish State akisim do phanin Israel zonin akitol lu nun ahi hichi gal hi Arab hon nakba ativin ahi hichu disaster or catastrophic tina ahi Tuni Eagle Channel Thadou-kuki in Israel hung kisim do dan in seyuchu hichan hin ngautin aban le tu presena Israel le Palestine ho boina ihin seydiu ahi Eagle Channel Thadou-kuki viewers hozo se koma ki pathu kahin seye kakipa e